Yes, reka amuyemerere nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Nizere ko mwaramutse neza, nizere ko mwagize ijoro ryiza, mbifurije rero kugira igitondo cyiza. Twinjiye makuru aramutse muri iki gitondo ni mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu ni tariki 19 Ukuboza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Reka mbabwire ko umwuka mubi wazamutse hagati ya Perezida Ndayishimiye w'u Burundi n'umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu cy'u Burundi. Amaherezo ibintu biraza kuba ibindi, na abonye henshi batangira kuvuga yuko uyu mugabo Ndayishimiye ashobora no kuza guterwa kudeta kubera yuko uyu mugabo w'ingabo z'u Burundi ngo yarakaye cyane. Diplomasi ikomeye mu karere, Tshisekedi yasebeye imbere y'amahanga. Ibi uraza kubisobanukirwa hano ku Ibendera TV. Amakuru aturuka muri teritwari ya Rubero aravuga ko igisirikare cya MONUSCO gitegerejwe kohereza abasirikare bacyo ibapere mu gushyikira cyangwa se ni mu gushyigikira intambara yo kurwanya abarwanyi ba ADF bamaze iminsi nabo barigize akaraha kagehe. Umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biravuga ko amaze kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka ku mirwano aho abarwanyi ba Wazalendo bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane ubwo bakubitwaga n'abarwanyi b'intare za Sarambwe abahungiye mu Burundi. Rero niba ndi buvuge ko imbwa zibamereye nabi cyangwa aribo bamereye nabi imbwa simbizi, ariko ngo inzara irabishe kugeza nubwo abarimo kwifashisha iri tungo kugira ngo abwire kandi buramuke. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwemeza ko ngo zigomba gutanga ikiguzi gishoboka cyose mu gushyigikira amahoro burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kinshasa abakozi batangije imyigaragambyo ikomeye cyane. Za gusobanukirwa impamvu yihe aba bakozi bafashe umwanzuro wo kwirunda mu muhanda bagakora imyigaragambyo ikomeye cyane. Ibi byose rero inongeye kubaha ikaze no ku Ibendera TV. Ibi tugiye kubisangira rero mu kanya gatoya. Munyemerere dukubite tubangura ubundi twinjirane muri aya makuru ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Yes, reka nongere mbahe ikaze nshuti bakunzi ba Ibendera TV aho muherereye hose. Birumvikana ubwo bari mu karere ka Kayonza, abari mu Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali muri Gasabo na Kicukiro na Nyarugenge, abari Rulindo, abari Igicumbi, abari Musanze, abari Rubavu, abari Gakenke, abari Karongi, abari Rusizi, abari Ngororero, abari za Muhanga na Buyo hepfo. Mwese twizere ko meze neza kandi tubifurije kugira ibihe byiza. Duhaye ikaze kandi abantu baherereye Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaherereye muri Uvira, abaherereye Goma, ikaze. Abari Uganda bite, abari mu Burundi, abari Kenya, abari Tanzania, abari Sudani, Malawi na Mozambique namwe ikaze. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika namwe turabapepe cyane yambu sana. Abari mu Bufaransa, abari muri Canada, abari muri Norvege, abari mu Bubiligi, abari mu Buholandi, bari muri Australia namwe ikaze muri aya makuru hano ku Ibendera TV. Umwuka mubi hagati ya Perezida Ndayishimiye n'umugaba mukuru w'ingabo wateje impagarara mu Burundi. Kugeza ubu biranavugwa ko Perezida Ndayishimiye ashobora kuza guhura na kudeta natitonda. Ifatwa y'umujyi wa Uvira uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryahinduye byinshi mu mibereho ya politiki n'umutekano w'akarere.
rinateza umwijyane ukomeye mu buyobozi bukuru bw'u Burundi. Aya makimbirane ari hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi yitwa General Prime Niyongabo agaragaza itandukaniro rikomeye mu miyoborere y'intambara n'icyerekezo cy'umutekano w'igihugu. Abarwanyi b'ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 binjiye mu mujyi wa Uvira tariki 9 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'2025. Ubwo ibi byabaga rero abaturage batari bakeya abatangiye kotsa igitutu uyu mujenerali ukuriye ingabo z'u Burundi, dore ko zandagajwe ku mugaragaro ndetse kugeza ubu hakaba hari batayo nyinshi zigotewe mu mujyi wa Uvira. Bivugwa yuko icyakoze aho abarwanyi b'intare za Sarambwe bikuye muri uyu mujyi wa Uvira ngo aba barwanyi b'igisirikare cy'u Burundi ngo bagaragaye bahunga berekeza mu gihugu cyabo, ariko uyu mujenerali umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi ubwo yabazwaga n'abaturage bamwotse igitutu yavuze yuko batigeze batsindwa muri uyu mujyi wa Uvira, ahubwo ngo bakurikije amasezerano ya Donald Trump yo kuvana abasirikare bose muri uyu mujyi wa Uvira. Perezida Ndayishimiye rero we akaba mu rwego rwo kugira ngo akomeze kurinda ishema n'icyubahiro cye abaturage, ngo ntashaka yuko bamubona nk'uwatsinzwe. Ibi akaba ari byo rero byatangiye kuzamura ubushyamirane no kutumvikana hagati y'aba bagabo bombi. Perezida Ndayishimiye nawe arabazwa cyangwa se aratwaye igitutu n'abaturage bavuga yuko ubuyobozi bwe bukomeje kugenda buseba cyane kubera yuko ngo nta kindi gihe Uburundi bwigeze butsindwa, ariko ngo barimo guseba bikomeye cyane ndetse bagasebera imbere y'abarwanyi b'intare za Sarambwe bafatwa nk'inyeshyamba. Kugeza ubu rero mu gihugu cy'u Burundi ndakubwira yuko ibintu bitoroshye habe n'akana gatoya. Bakora akavuga ko byanze bikunze uyu mujenerali natisanga imbere y'amaferabeto, Perezida Ndayishimiye we ashobora kuza akwireturuva bamukoreye kudetereka. Mbabwire kandi ko kugeza ubu ngubu Kinshasa yo iri mu kaga n'agahinda gakomeye, aho Perezida Tshisekedi yongeye kwandagazwa n'amahanga. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yimwe ijambo mu nama idasanzwe yahuje abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afurika y'Amajyepfo SADC, igikorwa cyateje impagarara zikomeye ku ruhande n'uruhando mpuzamahanga. Iyi nama yabaye ku munsi w'ejo bundi kuwa gatatu tariki 17 Ukuboza muri uyu mwaka, ikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga iyobowe na Afurika y'Epfo, yari igamije gusuzuma ibibazo by'umutekano n'imikoranire y'ibihugu bigize uwo muryango. Nkuko amakuru abitangaza rero ngo Perezida Tshisekedi yimwe ijambo bitewe n'amadeni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifitiye umuryango wa SADC, by'umwihariko ajyanye n'imisanzu yagombaga gutangwa tumwa abw'ingabo za SADC mu burasirazuba bwa Kongo buzwi nka SAMIDRC. Aya madeni kandi ngo ashingiye ku misanzu y'amafaranga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itigeze itanga kugira ngo ishyigikire ibikorwa by'izo ngabo zari zaroherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhangana n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23. Ibihugu birimo Tanzania, Malawi, Afurika y'Epfo byari byatanze ingabo muri ubwo butumwa, mu gihe ibindi byari byasabwe gutanga inkunga y'amafaranga. Ingabo za SAMIDRC zageze mu burasirazuba bwa Kongo mu kwezi kwa 12 mu mwaka ushize, ni mu mwaka wa 2023, ariko ziza guhura n'ingaruka zikomeye zirimo gutsindwa ku rugamba mu ntangiriro za 2025. Ibintu byakomeje kongera igitutu ku gihugu cya Kongo mu byerekeye inshingano zacyo z'imari.
Amakuru akomeza avuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yarahawe integuza ku mugaragaro ko nitishyura umwenda ugera kuri miliyoni 50 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatirwa imyanzuro ikomeye irimo no gukumirwa muri bimwe mu bikorwa bya SADC no kwimwa ijambo mu nama z'umuryango. Si Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakora yonyine yahuye n'iki gihano, kuko n'ibihugu bya Seychelles na Comoros nabyo byabujijwe kugira icyo bivuga muri iyo nama kubera kutiyuzuza zimwe mu nshingano zabyo mu muryango. Bikavugwa rero ko ku ruhande rumwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kuba yaranze gutanga ayo mafaranga ngo kuko n'ubundi zingabo zageze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigakubitwa nk'imbwa zitagira intozo, bikarangira rero n'ubundi ngo misiyo bari bahawe n'aba batumye irimo kurwanya abarwanya b'umutwe wa M23 batayibashije, ahubwo abakaza gutsindwa ndetse bagaseba abikomeye cyane. Reka twerekeze muri teritwari ya Rubero mbabwire ko MONUSCO irateganya kohereza abasirikare bayo ibapere mu kurwanya intambara y'abarwanyi ba ADF. Amakuru aturuka ahangara avuga ko mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rubero hari guteganywa koherezwa abasirikare b'umuryango w'abibumbye MONUSCO mu gice cya Bapere hagamijwe gutanga ubufasha bwihariye mu by'ibikoresho n'ubwikorezi ku ngabo zifashije zifatanyije na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'igihugu cya Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bizwi nka shoja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba za ADF. Nk'uko byatangajwe n'inzego zitandukanye zifitemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO ngo buzibanda cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare logistique opérationnelle, by'umwihariko mu korohereza ingendo no gutwara ibikoresho mu bice bigoye kugerwamo. Bitewe nuko Bapere yari agace kagoye kugeramo kubera imihanda mibi, hateganywa ngo gukoresha indege z'akajugujugu za MONUSCO mu gutwara abasirikare, ibikoresho no gufasha mu gukurikirana imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako gace. MONUSCO rero ikaba itegerejwe ahangaha muri ibikorwa. Reka mu gihe turi muri aya makuru kandi ubwire ko umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byamaze kumenyekana ko hahungabanyije ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi. Umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umaze kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'igihugu cy'igituranyi cy'u Burundi. Ibi byatumye imbibi hagati y'ibihugu byombi zifungwa nyuma y'ifatwa y'umujyi wa Uvira n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 bikangiza ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Abacuruzi n'inganda zo mu Burundi barimo guhura n'ibibazo bikomeye, ngo bimwe muri byo ngo harimo icyo kubura ibicuruzwa byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ibiribwa n'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Ibi ngo byateje izamuka y'ibiciro rikomeye ku isoko ry'imbere mu gihugu cy'u Burundi, bikanagira ingaruka ko abaturage bafite ubushobozi buke. Inzego z'ubukungu mu karere k'ibiyaga binini zemeza ko guhagarika ubucuruzi bwambukiranya imipaka bishobora gutuma isoko y'akarere rihungabana, bityo bigatuma amahirwe yo gushora imari acika. Gufungwa kw'imipaka ntibihungabanya gusa ubukungu, ahubwo ngo binagira ingaruka ku mutekano w'abaturage bo ku mipaka. Kugeza ubu rero igihugu cy'u Burundi kikaba kivuga yuko ngo cyamaze guhura n'ibibazo bikomeye bijyanye
n'izamuka ry'ibiciro bitewe n'ifungwa y'uyu mupaka. Abarwanyi ba Wazalendo bahungiye mu Burundi kugeza ubu ibyabo bimeze nabi cyane, ngo inzara irabishe kugeza ubwo ngo barimo kubaga imbwa bakazigira amafunguro yabo ya kumanywa na nijoro. Abarwanyi bo mu mitwe y'ihuriro rya Wazalendo bahungiye mu Burundi mu gihe umujyi wa Uvira ufatwaga na mutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 tariki 9 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka, ngo bari mu buzima bukomeye kubera ikibazo cy'ibiribwa. Inzara ngo irabagera y'ifuni igira amajanja. Amakuru aturuka mu kigo cya gisirikare cya Mwaro aho abarwanyi bacumbikiwe aravuga ko bamwe ngo bageze aho bagura imbwa bakazirya kubera kubura amafunguro ahagije. Amakuru avuga ko ibyangombwa byibanze mu kigo cya gisirikare bahitishijwemo ngo bidahagije, ndetse ngo n'ibura ry'amazi rituma bajya akogera mu mugezi uri hafi yaho, rimwe na rimwe abaturage babibona. Ibi rero ngo byateje ikibazo gikomeye cyane, ndetse usibye no kuba abarwanyi ngo barimo kujya bagira gutya bakisengerera imbwa bakayahuranya, ngo abashobora no kuza kwisanga imirambo ari myinshi kubera ikibazo cy'inzara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarahiye gushyigikira amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo ariko ngo ibintu bikomeje kuzamba, nubwo hakomeje kugaragara urugomo rw'intonganya zikaze mu mvugo no mu bikorwa hagati ya Kinshasa na Kigali, ndetse no hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC. 23 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zizakora ibishoboka byose kugira ngo amasezerano y'amahoro ya Washington ashyirwe mu bikorwa uko yakabaye. Ibi byatangajwe na Rekita Arini, ni ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ni ku munsi w'ejo bundi wa mbere tariki 15 Ukuboza muri uyu mwaka i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko Washington izakomeza gukurikirana uko ibintu bihagaze ku rugamba, gasubiza mu buryo bukomeye ku bikorwa byose bibangamira amahoro, ariko igashyira imbere inzira ya diplomasi. Ambasaderi Etayirini yashimangiye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yiyemeje kuba umuhuza w'amahoro, anagaragaza ubushake bwo guhuriza hamwe impande zose bireba kugira ngo hatangire ibiganiro bigamije amahoro arambye. Kinshasa abakozi bakoze imyigaragambyo basaba imishahara yabo bamaze igihe badahembwa. Kinshasa abakozi n'abayobozi bakuru ba Minisiteri y'amahugurwa y'imyuga bakoze imyigaragambyo ni ku munsi w'ejo ku wa 4 tariki 18 Ukuboza muri uyu mwaka. Imyigaragambyo rero ikaba yarabereye imbere y'ikigo cy'imari cya leta basaba kwishyurwa imishahara bamaze igihe badahembwa. Ikibanzweho ngo no gusaba ko hasinywa byihuse ordre de paiement interne, ari iyo ntambwe ya ngombwa ituma amafaranga yabo aboneka. Abakozi baravuga yuko ibi nibidakorwa bagomba no kongera kubyukira mu mihanda uyu munsi. Abakozi bagaragaje ukwihangana guke, batangaza ko biteguye kurara aho bari nibaramuka batabonye igisubizo gifatika. Bamwe muri abo bavuga ko ngo bafite imyenda y'imishahara igera ku mezi 72 hatishyuwe, ibintu bafata nk'akarengane gakabije cyane cyane muri ibi bihe by'impera z'umwaka. Ngibyo rero nshuti bakunzi ba Ibendera TV, reka amunyemerere mbashimire cyane
mwebwe mwari muri kumwe natwe muri aya makuru, reka nizere ko mukomeje kugubwa neza. Bagiye mu kazi mugire akazi keza, bagiye mu zindi gahunda mugire gahunda nziza. Twe gahunda za Ibendera TV zirakomeza kandi tubabwira ngo Imana ikomeze kubarinda no kubana namwe.